Evo jednu ekskluzivnu informaciju da vam kažem. Ljudi koji rade u tehnici RTS-a u tejpu, njih 27 radnika običnih je jednoglasno odlučilo da ne idu na RTS, da ne idu na posao dok ne budu imali normalne uslove za rad. Znači, oni neće da ih neko sprovodi, oni neće da ulaze kao pacovi kroz podrume. I to je, na primjer, nešto što niko nije objavio. A, pazite, to su ljudi koji nemaju velike plate i koji tehnički omogućavaju da taj program se emituje. E sad, ko to radi, gde to radi, kako to radi, da li je to Sremska, da li je Pink, da li je ovo, da li je ono, manje je bitno, ali to vam pokazuje da i tamo postoje ljudi, ne urednici, ne ovi koji su pred kamerama, ali ljudi koji su solidarisali sa studentima, koji rizikuju svoje poslove, koji su ustali i rekli mi nećemo. I to je nešto što treba promovisati.